Palissa pal-medin taraw għaddin tajjeb bl-istrateġija ta' tilqim fejn għanna ammont sostanzjali tan nies li qegħdin jitlaqmu u barra minn hekk ukoll niżlin l-isfel ukoll fletajiet tan-nies issa li qegħdin nofrulhom it-tilqim. L-ammont ta' nies li laqamna issa huwa ammont kbir ħafna, infatti sa issa tajna 264,658 doses ta' tilqim. U barra minn hekk, issa wkoll irnexxilna dejjem intellaw dak l-ammonti ta' nies li qegħdin jieħdu żewġ dożi ta' tilqim. Infatti għandna 80,671 persuni li issa diġà ħadu żewġ dożi ta' tilqim li huwa ammont li huwa tajjeb ħafna bil-istrateġija fejn aħna mixin bħalma taraw dejjem qegħdin wieħed mill-aħjar pajjiżi li qegħdin ukoll nlaqmu brata maġla imma wkoll li bi strateġija tajba fejn aħna dejjem niżlin minn dawk l-etajiet l-iktar avvanzati dejjem l-isfel. Bħalma semmejna aħna issa niżlin l-isfel imma għandna wkoll dawk il-persuni li issa għalqu l fuq minn 60 sena aħna ħriġna l-inviti kollha. Jiġifieri jekk baqa' xi ħadd li għandu l fuq minn 60 sena u għadu marċivix invit, nitolbukom biex iċċemplunna fuq il-145 ħalli aħna immedjatament ikun nistgħu nofrulkom ukoll it-tilqima b'appuntament fil-qrib. Bħalma ħabbarna l-ġimgħa l-oħra, issa ftaħna wkoll għal dawk il-persuni biex jirreġistraw li għandhom il fuq minn 50 sena u kellna konkors tajjeb ħafna mill-pubbliku ta' dawn l-etajiet fejn kellna l fuq minn 15,000 persuna li rreġistraw daw kollha diġà ingħataw ukoll l-appuntament biex jitlaqmu u ammont minnhom diġà għaddejjin bit-tilqim ukoll. Allura dejjem nappella lil pubbliku li tilqima hija tilqima li hija safe, hija ta' kwalità tajba, diġà qegħdin naraw l-impatt tagħha anke fuq l-ammonti ta' każijiet li qed ikollna fuq ukoll in-nies li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke diġà qegħdin naraw l-impatt ukoll fuq l-imwiet. U allura importanti ħafna li kulħadd jiġi biex jieħu din it-tilqima ħalli jekk aħna nibnu l-immunità għal din il-COVID li nafu kemm kellha impatt. Hemm żewġ metodi ta' kif tistgħu tirreġistraw fuq għal-COVID vaccine jekk intom il fuq minn 50 sena. Waħda hija billi tidħlu fil-website vaccine.gov.mt u hemmhekk kun tistgħu tirreġistraw b'mod li huwa safe biex intom imbagħad aħna nkun nistgħu nibatulkom l-invitation. Hemm metodu ieħor li huwa permezz li tibatu SMS li l-SMS importanti jekk inti ħatkun imlaqqama u Malta tittibat SMS fuq il-numru 99180045 jew inkellek inti ħad titlaqqam għawdex tibat SMS fuq 99180044. Importanti li meta tibatu l-SMS intom tikbu l-identity card number tagħkom. Li tagħmlu huwa tikbu n-numri kollha tal-karta tal-identità u mbagħad niżlu l-ittra tal-karta tal-identità. Importanti ma tqogħdux tagħmlu l-komas jew inkella żidu xi kummenti oħra fil-messaġġ huwa biss in-numru tal-karta tal-identità u mbagħad aħna nkun nistgħu nibatulkom l-invit. U allura hawnhekk qed ninkoraġġixxi lil kulħadd biex tinkonkorru għal dan li qegħdin aħna nlaqmu issa jekk għandek il fuq minn 50 sena idħol f'dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni biex intom tirreġistra u aħna nibatulkom l-invitation. Situazzjoni f'Malta tal-każijiet qegħdin naraw l-impatt tajjeb ħafna kemm ta' tilqim kif ukoll ta' dawk il-miżuri li għandna fil-post bħalissa u infatti jekk inħarsu lejn testijiet li saru f'dan l-aħħar 24 siegħa kellna 1883 u kellna 27 każ li huwa wieħed mill-inqas numru ta' każijiet li kellna dan l-aħħar u infatti issa t-total ta' każijiet li kellna huwa ta' 29,860. Kellna wkoll 30 recoveries u allura t-total ta' recoveries li kellna huwa ta' 28,872 u kellna wkoll sfortunatament mill-raħla u kellna żewġ każijiet oħra rapportati ta' imwiet u allura t-total ta' każijiet li mietu issa mill-bidu tal-pandemija huwa ta' 405. U dak wassalna li bħalissa għandna 583 active cases. Ma qegħdin naraw it-total kumulattiv tal-każijiet issa qiegħed ikun lejn plateau u jekk naraw it-total tal-każijiet li qed ikollna ta' kuljum issa n-numri reġgħu niżlu l-isfel sew bħalmet kellna 27 cases jekk inħarsu lejn is-7-day moving average inħarsu lura ġimgħa u naraw x'qiegħed jiġri is-7-day moving average reġa' niżel mill-ġimgħa l-oħra law u issa qiegħed ta' 50.
L-impatt tal-vaccines qed naraw ċar ħafna fejn qegħdin naraw issa kemm il-proporzjon ta' persuni li huma qed joħorġu pożittivi, speċjalment dawk li huma l fuq minn 80 years, kemm dawk li qegħdin jidħlu l-isptar u kif ukoll importanti ħafna li aħna dejjem inkomplu nlaqmu biex anke jekk baqa' ftit minn dawn l-etajiet aħna dejjem nkunu qegħdin nipproteġukom ukoll. Is-sitwazzjoni hija li nafu bħalma qed jiġri f'diversi pajjiżi oħrajn li l-varjant tal-Ingilterra qed ikun il-proporzjon il-maġġor parti tal-każijiet li aħna qiegħed ikollna infatti għandna 75% tal-positive cases li huma relatati mal-varjant. X'inhu jiġri fl-isptarijiet tagħna din naraw dejjem jonqsu n-numru ta' każijiet li qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar għall-kura. Fl-ITU bħalissa għandna 9 każijiet li jinkludu kemm dawk li huma attivi kif ukoll dawk li m'għadhomx attivi m'għadhom qegħdin jiġu kurati għal komplikazzjonijiet tal-COVID. Fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 8, Mater Dei wards oħra 21, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm persuna waħda u ħadd m'hemm l-ITU, Boffa bqa' 9, St. Thomas għandna 9, Caring Grek Rehab għandna 11, Good Samaritan xi ħaġa tajba ħafna li ma hemm l-ebda persuni li qegħdin jiġu rikuperati fil-Good Samaritan Hospital. Ġifi dawn hemmhekk jieħdu il-pazjenti li joħorġu mid-djar tal-anzjani. Ġifi hawnhekk taraw biċ-ċar kemm qed ikollna impatt fuq il-każijiet li qed ikollna u impatt ukoll fuq l-isptarijiet li huwa riżultat tal-vaccination program li għandna. U f'Monte Carmagna għandna persuna waħda li huwa pożittiv u attiv. L-isptar bħalma rajna din naraw il-persuni li għandhom etajiet li huma avvanzati qegħdin joqsu li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u importanti ħafna li din inkomplu nżommuha din l-istat. Palmet fil-dar tal-anzjani hawnhekk issa għandna avvanz tajjeb ħafna għaliex għandna l-maġġor parti ta' djar tal-anzjani li dawn laħqu dak it-target ta' il fuq minn 90% uptake tal-vaccination b'żewġ dożi l-residenti tagħhom u jekk tħares lejn average qiegħed il fuq minn 96%, ġifieri huwa tajjeb ħafna li tara li l-anzjani tagħna huma mlaqmin. U riżultat juri biċ-ċar fin-numru ta' każijiet li qed ikollna. Din l-aħħar ġimgħa kellna 3 każijiet biss li ħarġu mill-anzjani u dan ħarġu minn random swabbing li jsir. Għax infatti minn dawn it-tlieta li ħarġu pożittivi ħadd minnhom ma kellhom sintomi u ma kellhomx għalfejn jidħlu l-isptar u jibqgħu ikkurati anka b'izolazzjoni fil-post. U dan huwa importanti ħafna għaliex meta din naraw dan l-impatt, meta tqabbel ma dak l-impatt li kellna qabel, naraw hemmhekk kemm huwa importanti li t-tilqim qiegħed iħalli l-effett tiegħu. X'qed jiġri fil-komunità fil-każijiet li qiegħed ikollna dal-aħħar ġimgħa nkun qegħdin investigaw il-każijiet aħna u qatt qed ikollna maġġor parti tal-clusters li jkunu relatati wkoll ma' households fejn ikollok persuni li jkunu jew fl-istess familja jew inkella xi raġuni jkunu iltaqgħu fil-household allura hemmhekk inkomplu nappellaw fakkarkom fil-miżura li għandna fil-post bħalissa li ma jistawx jiltaqgħu iżjed minn żewġ households fl-istess dar. Nifmu li d-dinja situazzjoni li mhijiex kif jixtieqha persuni, però importanti li aħna inkomplu nikkontrollaw anka fil-fażi li qegħdin bħalissa fejn in-numri huma niżlin ħalli aħna nibqgħu naraw li jibqgħu niżlin ukoll. Il-workplaces għadu qed ikollna wkoll il-każijiet u anka fis-social gatherings. Din naraw ukoll li l-cases li jkunu importati minn barra ukoll qed ikollna każijiet kemm minn dawk li rnexxinna naqbdu mill-ajruport bit-testijiet li jġibu magħhom jew inkella dawk li jkunu qegħdin nagħmluhom fl-ajruport, però mbagħad inti minħabba l-incubation period jista' jkollok ukoll każijiet li jiżviluppaw wara. U hemmhekk dawk il-każijiet jinqabdu mill-ewwel u dawn ikunu qegħdin jitpoġġew f'iżolazzjoni u anke ikunu qegħdin kollha qegħdin f'kwarantina. Bħalma n-numru ta' każijiet ikunu niżlin ukoll allura bir-recoveries li jkunu għaddejjin ukoll u allura l-ammont ta' active cases ikun dejjem nieżel u bħalissa għandna 500. Kien ħarsu l-lejlatajiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa qegħdin naraw li l-maġġor parti ta' każijiet li kellna kienu bejn etajiet iktar żgħar ta' 25 u 34 years. U allura nappella wkoll lil dan il-grupp biex aħna nieħdu ħsieb l-etajiet kollha, però huwa importanti li niftakru li qegħdin f'pandemija u rridu nissapportu ftit iktar. Ħalli bekk aħna naqsu l-firxa u nikkontribwixxu wkoll għall kontroll tas-sitwazzjoni. Jekk tqabbel mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li kien hemm żieda l-iktar fl-età ta' bejn 30 u 34 sena.
L-average età li kellna ta' new cases li kellna matul din il-ġimgħa kien ta' 39 sena. L-imwiet bħalma qegħdin taraw naqsu din l-aħħar ġimgħa kellna 4 każijiet li ħallewna minħabba il-COVID. U allura dan ikun l-impatt ukoll tal-vaccination program li għaddej u qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet li qegħdin naraw minn 16 ta' Marzu l-hawnhekk kienu bejn 70 u 74 l-iktar fl-irġiel. Kaħarsu lejn average age of death, fakkarkom edin taraw li għawek l-età dejjem nizla, pero jekk inħarsu peress li matul dil-ġimgħa kellna 4 każijiet fejn kellna persuna minnhom li kellha l fuq minn 90 sena lura hemmhekk kellna naqa' divjanza tal-average age fejn inti jkollok numru li huma żgħar bil-fors jekk ikollok wieħed li huwa numru ta' età ikbar ħajiddivja ftit ukoll dak l-average li jkun qed joħroġ infatti tela 83 però dan għaliex huma numri żgħar ta' 4 li jekk irriduhom aħna u allura wieħed li jkun qiegħed ħafna iktar fleta jkun qed jiddivja. Però dejjem inkomplu navvanzaw u naraw li l-ammonti ta' nies li jkunu qegħdin ikollhom komplikazzjonijiet fetaqqijiet ikbar ikun dejjem qiegħed jonqos. L-ittestjar importanti li jkun qiegħed hemmhekk u li jibqa'. Infatti l-hubs kollha għadhom available, inkluż dak li għandna fl-aeroport kif ukoll li għandna fejn il-katamaran. U r-riżultati li qegħdin joħorġu kemm mill-PCR tests għadna għaddejjin kif ukoll dak li jsiru Malta kif ukoll dak li jsiru f'Għawdex. Avvanz ieħor huwa li qegħdin naraw ukoll fil-positivity rate għaliex meta tqabbel ukoll ma' pajjiżi oħra importanti li niftakru li Malta kienet waħda minn dawk l-iktar pajjiżi li aħna nfasizzajna fuq testing strategy li nkomplu nsaħħu lit-testjar biex jekk ikun hemm il-każijiet inkun jistgħu jinqabdu mill-ewwel. Infatti jekk tħares lejn il-positivity rate ta' din l-aħħar ġimgħa qegħdin naraw li issa huwa ta' 2.6. U anke il-każijiet li qed joħorġu pożittivi mill-rapid testing ukoll niżlin l-isfel. Il-mezzi ta' prevenzjoni tal-użu tal-maskri importanti ħafna li nifmu li inti issa jkollok it-temp sabiħ u forsi persuna jsib diffikultà barra, però l-maskri għadhom importanti ħafna. Importanti li nibqgħu nużawhom għaliex nafu kemm ikollhom impatt. Jekk tħares lejn anka modeling li qegħdin jagħmlu wkoll diversi entitajiet li jkunu internazzjonali, qegħdin naraw li anke bl-użu tal-maskri naraw li jkun hemm impatt ukoll fuq dak li ħajkun qed jiġri fil-futur kemm ikun hemm każijiet kemm ikun hemm mwiet. U allura hemmhekk jissostanzja kemm huwa importanti li nibqgħu nużaw kemm il-maskri, il-ħasil tal-idejn u wkoll id-distanza. Għadna għaddejjin sew bil-testjar ukoll ta' dawk il-persuni li jekk ma jkunux ġabu PCR test magħhom minn barra, nkunu qegħdin nittestjawhom kemm fl-ajruportu kif ukoll fuq il-katamaran. Fakkarkom li jissanna l-pajjiżi kollha kemm huma li qalbu għal amber u allura hemmhekk hemm l-obbligu tat-test. Ħlief li baqgħu wkoll dawk il-pajjiżi li kienu red zones, jiġifieri li dawk jekk ħajġi xi ħadd bil-permess irid jitpoġġa f'kwarantina apparti it-testing u allura issa qed ikollna wkoll numru ta' nies li kollha jiġu mill-ajruport ikunu wkoll ittestjati kif ukoll mill-katamaran. Bejn it-8 u l-14 ta' April għamilna 1252 tests u minn dawn ħarġu 4 li huma pożittivi. Kellna persuna mit-Tunezija, 2 mill-Bulgarija u persuna waħda li ġi mill-Italja. Fakkarkom li jekk tiżviluppaw sintomi importanti li tiġu biex tiġu it-testjati. Għaliex jista' jkun il-COVID, jista' jkunu mart ieħor, respiratorju, però importanti li nittestjaw għal COVID jew iċċemplu il-111 jew inkella tibbukjaw għal swab test fuq covidtest.gov.mt. Kellna sa issa l fuq minn 35,000 persuna li ibbukja b'dan il-mod. Importanti ħafna, nfakkarkom fuq il-COVID Alert, il-Contact Tracing app li għanna madwar l-Ewropa kollha li din xogħla huwa li jekk inti kont qiegħed fejn persuna li dan kien pożittiv u ħafna drabi jista' jkun ma jkollokx konferma għaliex dak il-persuna ma jkunx ftakar li kont qiegħed fejnu, dan jekk inti għandek l-app id-downloadjata u l-persuna l-pożittiv iddaħħal il-code fl-app, hemmhekk ħajoħroġ alert u inti tiġi informata. Allura inti qiegħed tiġi protett
biex jekk inti kont espost, kun tista' tagħmel it-test ħalli jekk tipproteġi lilek innifsek. U aħna sejrin tajjeb din l-app ukoll, infatti n-number ta' downloads kien ta' 98,483 li tfisser 20.4% tal-popolazzjoni u kellna 700 persuna li tajnieh il-kod u minn dawn kellna 434 li downloadjaw propju il-kod ġal-app tagħhom. U kellna 2,895 persuni li wkoll ċemplunna fuq il-helpline għaliex huma kienu qegħdin ukoll irċivew din il-contact tracing app alert. Però issa ukoll millum ħanillonċjaw ukoll punt ieħor importanti li huwa relatat ma' din il-contact tracing app. Issa qegħdin noqorbu li jkollok persuni li jibdaw isifru barra minn Malta u anke jkollna persuni l-ġejjina u Malta. U allura huwa importanti ħafna bħal kwalinkwa apps oħrajn li għandna li inti din l-app li tiddownloadja fuq il-mobile tiegħek aw Malta, jekk inti ħassifer barra minn Malta, irridu li tkun taħdem ukoll. Allura jekk inti ħadd kollok l-app aw Malta u x'in sifirt mort l-Italja, mort postijiet oħra, jekk inti ġejt f'kuntatt ma' persuna oħra hemm barra minn Malta li huwa pożittiv u dal-persuna daħħal il-kod, allura inti avolja għandek l-app li ġiet żviluppata u Malta xorta ħadd tirċievi l-alert. U viċa versa wkoll, jekk aħna jkollna xi persuni turisti li ġejjina u Malta u inti Malti u jista' jkun li kont qiegħed qrib ta' persuna ta' dan it-turist, dak it-turist inserta kien pożittiv, inti wkoll ħatkun qiegħed tirċievi l-alert fuq il-mobile tiegħek. Din hija sistema li qiegħda tinħadem flimkien mal-Unjoni Ewropea, hemm 16 il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li daħal f'din is-sistema li din tissejjaħ interoperability, ġifieri dik l-app li għandna u Malta tista' taħdem f'diversi pajjiżi oħra, tista' taħdem fl-Awstrija, l-Belġium, il-Kroatja, iċ-Ċipru, Ċekoslovakkja, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Italy, Latvja, Netherlands, Norway, Poland, Slovenja u Spanja. Ġifieri jekk ħadd tmur f'dawn il-pajjiżi u għandek l-app, inti ħatkun tista' tirċievi l-alert ukoll. Din qiegħda taħdem permezz li ħajsir exchange ta' l-exposure notification keys li jkun hemm bejn l-applications ta' diversi pajjiżi. Infakkarkom ukoll li dan huwa kollox konfidenzjali, hija volontarja. Malta wkoll għadna kemm għaddejna l-leġiżlazzjoni biex aħna nkun nistgħu nissafgardjaw id-data protection procedures kollha li hemm fil-post biex aħna nkun nistgħu naħdmu wkoll b'din l-interoperability ma' pajjiżi Ewropej oħra u tajjeb ukoll niftakru li din l-interoperability application ġiet żviluppata permezz ta' grant ta' 150,000 euro li ġiet mill-Unjoni Ewropea. U din il-grant qiegħda tiġi utilizzata biex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw din l-application flimkien ukoll ma' dak il-publicity li jkun hemm. Importanti li issa l-lum ġiet ukoll din l-app tista' taħdem b'dan il-mod, importanti li nupdatejaw l-application fuq il-mobile tagħna. Jekk inti għandek l-immediate updates tal-app li huma automatic fuq il-mobile tiegħek, din ħata updateja automatically. Imma jekk inti l-apps tiegħek ma jupdatejawx automatically, importanti li terġa' tidħol fil-Play Store jew inkella fl-App Store biex inti tkun tista' tapdateja l-application tiegħek. Bekk inti jekk ħassifer, inti ħatkun taf jekk hemm xi ħadd ma' ġembek li seta' kien pożittiv. Jekk inti qiegħed hawn Malta u għandek xi barrani minn dawn il-pajjiżi li ġie hawn Malta u dan inserta kien pożittiv, inti wkoll ħatirċievi l-alert fuq il-mobile tiegħek. U nixtieq nirringrazzjaw hekk il-nies kollha li ħadmu fuq din l-update li hija xi ħaġa importanti u tkompli ssaħħaħ ukoll il-contact tracing system tagħna. U dik il-miżura wkoll li daħħalna issa ta' update ta' l-application, dejjem infakkarkom kemm huwa importanti li aħna bħala l-awtoritajiet kollha qegħdin naħdmu kollha flimkien biex naraw kif nistgħu nibqgħu nipproteġu anke fis-sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin. Fakkarkom l-importanza ta' li aħna nkomplu nsegwu l-miżuri qegħdin hemmhekk biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni li kull min jirċievi l-invit biex ikun jista' jieħu t-tilqima, aċċettaw din it-tilqima li hija tilqima li hija safe u hija effettiva, qegħdin naraw ir-riżultati li huma ċari ħafna u kif semmejt ukoll jekk inti
għandek il-mobile li jiflaħ jieħu din il-contact tracing app, id-downloadja ħalli aħna nkomplu nipproteġuk. Grazzi. Welcome to the COVID bulletin, whereby we have been having a very good process in the vaccination program. We are focusing on age groups, whereby we are going down by the age groups and covering a large population coverage. We have vaccinated people with 264,658 persons with the first dose, and from these we have 80,671 persons who have already taken 2 doses. So this is a very good population coverage with 2 doses who have the immunity. Also, it is very important that we have to note that we have already distributed the invitations for those people who are aged over 60 years of age. So if there is anyone who hasn't received an invitation and is over 60 years of age, kindly contact us on 145 so that we will be able to give you an appointment. As we have announced already, we have now extended the invitation to people who are aged over 50 years of age. So if you are aged over 50 years of age, it's important to register so that we can give you an appointment as well. You can register by going through the website on vaccine.gov.mt, whereby you can include your details and we will be sending you an appointment. We have already given over 15,000 appointments to people who are aged in this age group. You can also register for vaccination through an SMS. If you are going to take the vaccination in Malta, the number is 99180045 and for Gozo 99180044. It is important to just send an SMS with your identity card number, including the letter. And please do not put any brackets or any other comments within the SMS. And you will receive the invitation for your vaccine as well. I appeal to everyone to register. This is a vaccine which is safe, good quality, and is also very efficacy, which we have seen through the impact on hospitalizations and also the number of cases and also the deaths. With regards to this situation, yesterday we conducted 1,883 swabs, and from these we had 27 cases. So the total number of cases is 29,860. We also had 30 people who recovered, so a total number of recoveries is 28,872. And we had 405 deaths since the beginning of the pandemic. So the number of active cases is 583. If you look at the situation with the 7-day moving average, it is slowly going down, whereby over the past 7 days, the moving average is of 50 cases. The majority of our cases are from the UK variant. We have 75% of the positive cases which are attributed to the UK variant. The average age of death is still going down. Over the past week, we had 4 deaths, and one of the cases was an elderly person of 97 years. So this has tweaked a bit the average age because of the low numbers. However, the average downgoing trend is very clear in terms of ages. I remind everyone to keep on sticking to the prevention measures that we have in place. The fact that the masks work, that we continue to sanitize our hands and also to avoid crowds and also be sure that we are distanced from one person to the other. We are today also launching an improvement on the contact tracing app, whereby we are moving towards making travel as safe as much as we can. And if you have the contact tracing app on your mobile, as from today, this will work within an interoperable fashion, whereby if you are going abroad and there is a person abroad who is positive and he will include his code in the app, then if you are in close contact with that person, you will receive an alert on your mobile. And similarly, if we have someone coming from any of the EU countries who are participatory in this launch system, you
will receive also an alert on your mobile if that person is coming from abroad and he would have included the code in your app. This is the digital tool to fight COVID spread, which is very important also as we are advancing towards more people who will be traveling. And also we are trying to make travel as safe as much as we can. This interoperability is working within 16 EU member states, whereby there is an exchange of exposure and notification keys, whereby people will be able to be alerted, as I have explained. So if you're working abroad or going on a holiday, you will be also kept safe towards this contact tracing app. I'd like to remind you that this is voluntary. No one will know your identity. However, if you receive a notification, it is important that you will contact your helpline so that we will be able to test you. We also have enacted legislation in order to cover for the data protection procedures related to this interoperability within EU member states, and all this has been made possible through a 150,000 grant from the European Commission. So we would like to thank the Commission and all the people who have worked on this application so that we will be able to keep everyone safe. It's important to update your application by either going to the Play Store or else through the App Store so that your contact tracing app will be now functional in this manner as well. So thank you everyone for your attention, and we pass on to the journalists. Bonġu, Professor Gawci, għandu numru ta' domandi jekk ma importax. L-ewwel net, meta hi data pjanata sabiex jiftħu ristoranti, barijiet, teatri, eccetera. Rigward it-tilqima, rigward il-Johnson & Johnson, kif inhi preżentament is-sitwazzjoni. Ħaġa oħra, fuq is-sit online tad-Deputat Prim Ministru qed jingħad illi l-vaċċinu tal-anqas 4 xhur effettiv, fi kliem sempliċi. Xi jfisser dan għal pubbliku, kif sejrin l-istudji dwar il-booster. Domanda oħra jekk ma importax kien hemm każi fl-iskejjel f'dawn il-5 ijiem jekk iva kemm. U finalment l-etajiet tal-persuni li jinsabu fl-ITU. Grazzi ħafna. Mela, grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Bħalma ħabarna aħna bħalissa għaddejjin bil-relaxation tal-miżuri li għandna u propju din il-ġimgħa bdejna focus fuq l-iskejjel fejn issa infetħu l-iskejjel fejn l-lum ukoll bdew dawk l-iskejjel tas-sekondarja u allura tal-ġimagħtejn aħna żammejna ma l-iskejjel biss li jiftħu u importanti biex aħna nkun nistgħu nipproteġu kemm nistgħu l-iskejjel u anke nkun qegħdin naraw l-impatt li jkun qed ikollna. Relatata wkoll mal-iskejjel mistoqsija tiegħek ma kien hemm l-ebda clusters li ġew identifikati matul din il-ġimgħa mill-iskejjel. U allura meta tħares lejn ukoll miżuri oħra li huma qegħdin bħalissa magħluqin bħal diversi postijiet oħra semmejna l-ħwienet li dawn diġà tajna id-data għas-26 ta' April, però mbagħad naraw li pereżempju restaurants jew inkella bars u affarijiet oħra dawk jkunu ġejjin iktar il qudiem u aħna kif inkunu qegħdin nagħmlu l-assessment tagħna u naraw li wasal iż-żmien ukoll biex ikunu jistgħu wkoll jiftħu dawn il-postijiet u mbagħad dejjem inkunu qegħdin inħabbru. Fuq il-Johnson & Johnson, rajna li l-FDA u s-CDC u koll għamlu temporary pause tal-vaccination tal-Johnson & Johnson u l-istess l-European Medicines Agency u koll edha tgħid biex għalissa ma tkunx edha tintuża din it-tilqima. Aħna bħal dejjem, aħna insegwu dak li jkun qegħdin jgħidu l-awtoritajiet internazzjonali u dejjem nimxu ma dak ukoll il-pariri li tatina l-European Medicines Agency. Fuq kemm hija effettiva fit-tul din il-vaccine li nafu hija li meta tieħu l-ewwel doża għandek ċertu immunità li tinbena u diġà qegħdin naraw ukoll impatt tajjeb ukoll bl-ewwel doża wkoll. Però huwa importanti li wkoll inti tieħu t-tieni doża biex inti tkompli tibboostja l-immunità tiegħek. Kemm imbagħad tkun ħasservi dik l-immunità li persuna jibni mu wara t-tilqima kemm ħaddu mis-servi għad irridu nkunu nafu. Però li sejjer tajjeb ħafna wkoll hija li aħna qegħdin naraw ukoll li l-manufatturi ta' dawn il-vaccines dejjem qegħdin javvanzaw ukoll it-tilqim tagħhom biex ikunu jistgħu wkoll jaddattaw anke l-varjanti li qegħdin joħorġu. U allura jekk aħna jkollna bżonn tilqima oħra bħala booster dose, aħna hemmhekk inkunu wkoll qegħdin nofruha lill-pubbliku tagħna skont ma tkun qed turina x-xjenza. Independent?
Sellemlek Profs Gawci, Jacob Polino minn The Malta Independent. Ftit tal-ġimgħat ilu nedejtu proġett pilota fej il-frontliners kellhom joqogħdu kwarantina l 5 ijiem flok 14 jum jekk ikollhom xi kuntatt pożittiv ma' każ pożittiv. Kif marru set testendu għal cohorts oħrajn? U t-tieni mistoqsija hija rigward sports. Tista' tikkonferma meta se tibdew tirrilaxxaw xi miżuri fuq dawn għaliex kif taf id-dieta tħalli effett fuq is-saħħa mentali wkoll. Grazzi. Iva, fuq il-miżura fejn aħna kellna frontliners li jaħdmu l-Isptar Mater Dei li dawn kellhom il-full vaccination program, jiġifieri inti kienu ħadu 2 dożi u kienu għaddew diġà ġimagħtejn. U li dawn kellhom xi kuntatt imma m'għadhomx kuntatt kontinwu ma' xi ħadd li huwa pożittiv, dawn aħna għamilnielhom it-test wara 5 tim li kienu qegħdin f'kwarantina u mbagħad la darba t-test joħroġ negattiv hemmhekk dawn ikun qegħdin jiġu release minn quarantine. Dan mexa tajjeb ħafna programm u qegħdin ukoll navalwaw is-sitwazzjoni u għaddejjin tajjeb ukoll fuq dawn il-każijiet li kellna. Fuq l-sports bħalma semmejt ukoll bħal entitajiet oħrajn aħna nagħmlu enfasi fuq sports imma ukoll l-attività fizika, x'importanti li nies ikomplu jagħmlu wkoll l-attività fizika, però bħalissa bħalma semmejna l-organized sport. Dak huwa importanti li għalissa ħankunu qegħdin inżommu ftit milli nkun nistgħu jiftaħ bħalissa għaliex dan skont ir-risk assessment ukoll li sar ikun nistgħu mbagħad nagħtu l-pariri meta jkun jistgħu jiftħu l-isport mod li jkun progressiv ukoll. Newsbook? Dalli minn Newsbook. Għandi 3 mistoqsijiet għalik, Profs Gawci. Meta hu previst li l-Unjoni Ewropea toħroġ iċ-ċertifikat tal-vaċċin għall vjaġġar? U se jkun hemm data waħda komuni bejn il-pajjiżi meta jibda jintuża ċ-ċertifikat jew se jkun każ li kull pajjiż jinnegozja lih? Xtaqt insaqsik ukoll dwar kemm il-każ kien hemm ta' persuni li baqgħu pożittivi għal COVID-19 jew reġgħu ġew pożittivi wara li jagħmlu ġimagħtejn id-darb il-virus? Kemm kien hemm każijiet ta' persuni li għamlu t-test wara 15 u xorta riżultaw pożittivi. U t-tielet mistoqsija ma nafx jekk għandkomx records dwar kemm kien hemm kollox persuni li jgħixu fid-djar tal-anzjani li laqtu l-virus mill-bidu tal-pandemija s'issa. U kemm minnhom mietu meta kienu pożittivi. Grazzi. Mela, fuq il-Green Pass semmejt punt importanti ħafna fejn aħna l-Unjoni Ewropea li naħdmu flimkien bħala pajjiżi u anka illa tiġi diskussa din tal-Green Pass fejn inti kollok persuni li huma jkunu vaċċinati għandhom il-full vaccination ta' 2 doses u anka għaddew ġimagħtejn minn dik il-vaccination biex inti kum ħaqt bnejt l-immunità u allura hemmhekk qegħdin inħarsu li dawk il-persuni jkun jistgħu jimxu minn pajjiż għal ieħor u allura hemmhekk inti tkun qed ikollok mod iktar sigur kif tista' persuna jitravelja minn pajjiż għal ieħor. Dan għaddejn id-diskussjonijiet tajbin ħafna, infatti wkoll l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem ukoll fuq regulation fuq dan l-aspett fejn inti il-pajjiżi jkunu jistgħu wkoll jaċċettaw ukoll il-vaccination certificates ta' kull pajjiż. Id-data eżatta għadha mhix qiegħda hemmhekk, però għaddejjin avvanzi tajjeb ħafna u wkoll aħna nħarsu l-qudiem lejn din is-sistema wkoll. Però Malta aħna diġà ħadna wkoll l-inizjattiva li aħna jkollna kollox preparat ukoll biex aħna il-database li għandna tal-vaccination program ukoll inkun nistgħu persuni joħorġu wkoll iċ-ċertifikati biex ikun kollox bil-lest. Fuq il-persuni li wara li kienu pożittivi, aħna nħallu ġimagħtejn qabel ma dak il-persuna jkun jista' joħroġ mill-kwarantina. U jekk inti għandek persuna li kien pożittiv mbagħad wara ġimagħtejn dan ma għandu sintomi fil-maġġor parti ta' jkunu dan il-mod ħlif dawk li jkunu qegħdin l-isptar, allura dal-persuna m'għandux għalfejn mbagħad jerġa' jagħmel it-test. Fuq persuni li kienu pożittivi fid-djar tal-anzjani konna qegħdin nagħtukom ir-rendikont kollu ta' kull darba ġifier każijiet li qed ikollna kif ukoll l-imwiet, però jekk trid id-data li huma t-total ta' każijiet inkun nistgħu wkoll din tiġi provduta. Times of Malta. Times of Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Can you hear me? Yes, Eva. Hi, good afternoon. Giamagi from Times of Malta. 3 questions, please. Earlier, you said we have reached a plateau. What does this mean exactly? And second, are there any updates on different variants? Have we had any cases of
South African or the Brazilian variant? And thirdly, how many people have refused to take the vaccine so far? Would their reasoning be because of a particular medical condition they have, or simply they're very hesitant to take it? And just in case, would these people who refuse to take it now have the chance to take it later on? Thank you. Mela, jekk nħarsu s-sitwazzjoni bħalissa qegħdin naraw li bil-mod il-każijiet nieżlin. Ġifieri aħna l-ġimgħa l-oħra 7-day moving average kien ta' 55 u issa il-7-day moving average bħalissa qiegħed ta' 50. Ġifieri aħna dawn in-numri żgħar li għandna ikun qiegħed ivarja ftit. Importanti li aħna nibqgħu nsegwu s-sitwazzjoni, nibqgħu naraw li inti ikollok dawn in-numri kemm jistgħu jibqgħu baxxi. Jista' jkun mistenni li meta jkun qiegħda tiftaħ iktar minn dawn il-miżuri li għandna fil-post jistgħu jiżdiedu xi ftit, però importanti li dejjem ikun il-kontroll. Fakkarkom li kulħadd qiegħed jikkontribwixxi għal kontroll ta' din il-pandemija. Iżjed ma aħna nżommu mal-miżuri li għandna fil-post, iżjed aħna nistgħu nżommu dawn in-numri baxxi, allura nistgħu nibqgħu navvanzaw ukoll fir-rilaxx tal-miżuri. Fuq il-varjanti aħna dejjem namlu kol random testing tal-każijiet li kollna pożittivi. Infatti bħalma semmejt il-maġġor parti tal-każijiet li kellna 75% kienu tal-UK variant u ma kellna l-ebda varjant tal-Brazil, tajjeb li ġi detektjat, li kellna kienu sa issa mill-bidu li bdejna namlu genetic testing kienu ta' 4 każijiet tas-South African variant. Fu il-vaccination uptake, bħalma qegħdin taraw dejjem sejrin tajjeb fil-vaccination uptake, aħna għandna tradition tajba ħafna anka fil-vaccination ta' tfal fejn dejjem ikollna l-uptake li huwa tajjeb. U jekk tħares lejn il-hesitancy hija limitata ħafna Malta u allura nafu li n-nies ikunu qegħdin jifhmu l-importanza tal-vaccine anka kulħadd ra biċ-ċar kemm il-COVID kienet qiegħda tikkaġuna sitwazzjonijiet ta' persuni li tul l-isptar u mwiet u anka persuni anka li huma iżgħar li kien qed ikollhom ukoll il-long haul symptoms. U allura l-uptake sejjer tajjeb. Fatti aħna hemm nies li għandhom ta' etajiet il fuq minn 60 sena li għadhom qegħdin jibatulna għaliex propju huma ma kienu xirċivew l-invit. U allura it-total uptake nkunu dejjem qegħdin nirkuprawha ta' eta. Però jekk tħares l-etajiet avvanzati qegħdin naraw nies li sejrin tajjeb ħafna. TVM? Semlek Prof. Gawċi, ma sabok sisa minn Television Malta. Għandi 4 domandi għalik jekk ma importax. L-ewwel nett dwar it-tiġien se joħorġu xi tip ta' protokolli għal min se jiżewweġ mill-ewwel ta' Ġunju u f'dak il-każ meta se jkunu qed joħorġu. Tieni domanda, studju fir-Renju Unit wara li min jiġi infettat bil-COVID qed ikollu sintomi differenti fejn qabel kien qed ikollhom id-deni sola u tuħ ta' nifs, issa dan l-istudju qed jgħid illi s-sintomi jkonsistu fejja u ġeħ fil-muskoli, sturdament u problemi fl-istonku. F'Malta qed tinutaw dan it-tibdil fil-pazjenti morda bil-COVID. It-tielet domanda, qed naraw reklami ta' attivitajiet tal-massa għas-sajf li ġej. Dawn għandhom il-barka tal-awtoritajiet tas-saħħa u jekk le se jittieħdu passi fil-konfront tagħhom u l-aħħar domanda, rapporti fil-medja qed jgħidu li skont il-pjan li għandhom f'idejhom l-awtoritajiet tas-saħħa f'nofs Mejju li ġej se jinfetħu r-ristoranti. Huwa plawżibbli li jsir dan ġbieħ taraw li d-dinja fatwali u hemm xi pjan għal barijiet u għall-gażini? Grazzi. Fuq it-tiġijiet aħna provajna naraw fejn ħajkun skont l-istrateġija ta' rilax fejn probabbli jista' jkun iż-żmien jekk kollox jibqa' miexi sewwa li t-tiġijiet ikun jistgħu jerġgħu jibdew għalhekk tajna d-data ta' l-ewwel ta' Ġunju. Bħal kollox aħna qegħdin nabdejtjaw ukoll l-standards ta' kull miżura li nkun qegħdin nirrilaxxaw. Infatti dalwaqt ukoll joħorġu l-updated standards għal dawk il-ħwienet anke l-servizzi non-essential biex huma jkun jistgħu jsegwu wkoll dawn l-standards li hemm fil-post. Fakkarkom li standards joħorġu wkoll minn taħt is-saħħa pubblika, minn taħt l-att tas-saħħa pubblika u allura wkoll huma legali. U hemmhekk aħna nkunu qegħdin nigwidaw. U iktar il-qudiem kif aħna nkunu qegħdin navvanzaw ukoll, nkun nistgħu wkoll noħorġu wkoll l-standards li jkunu qegħdin japplikaw skont dak iż-żmien ukoll għat-tiġijiet ukoll. Fuq il-sintomi tal-COVID qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollna qegħdin ikunu sintomi respiratorji, però niftakru wkoll li anke is-sena l-oħra meta kienet ikollna wkoll każijiet ġieli kienet ikollna każijiet li kellhom sintomi li huma relatati mal-gastrointestinal symptom, ġifieri jkollok persuni li jista' jkollhom uġigħ ta' żaq jew inkella anke diarrea li dawn ukoll huma sintomi li nafu li jkunu qegħdin hemmhekk mal-COVID.
Il-sintomu tal-ejja huwa xi ħaġa li konna qegħdin narawha frekwenti, infatti ħafna mill-persuni wkoll li jkollhom dak li semmejt il-long haul symptoms waħda minnhom tkun tal-ejja li persuna jgħidlek isma' jiena għadni ma ġejtx lura għal kif kont qabel, speċjalment jekk pereżempju kont nagħmel attività fiżika qed ikun naqra iktar diffiċli u għalhekk li issa għandna ċans li għandna dit il-qima huwa importanti li noħduha ħalli aħna nevitaw li nkunu nistgħu nimirdu wkoll bil-COVID. Fuq attivitajiet tal-massa bħalissa mhumiex permissibbli u anka din bħalma wkoll ġiet ukoll addressjata wkoll mill-Ministru responsabbli għat-Turiżmu il-fatt li persuna jirreklama għal ċertu attivitajiet tal-massa mhijiex illegali, però żgur li dawn mhumiex bl-ebda barka minnaħa tal-health authorities waqqas minn awtoritajiet oħrajn. Semmejt ukoll bħalma kien hemm mistoqsijiet oħra ta' meta ħajftħu il-restaurants, meta ħajftħu l-bars, dawn skont l-istrateġija nkunu qegħdin nħabbruhom għaliex jiddependi ħafna ta' l-impatt ta' kull miżura li nkunu qegħdin nirrilaxxaw x'qed ikun mbagħad l-impatt tagħha. Navin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Jonathan Chile from Lava Malta here. I've got 2 questions. So the first one is about civil weddings. People planning to hold civil weddings have reached out to us, with concerns that they cannot invite people to attend their wedding and are facing restrictions, whereas people holding weddings in a church can. They've even been told that their option is to marry in the registrar's hallway with just 2 witnesses. So is it safer to get married in a church than in an outdoor civil ceremony? And the second question is, people are also asking us, what is the idea or science behind wearing a mask after being fully vaccinated? Thank you very much. Fuq tiġijiet, bħalma tafu bħalissa ċelebrazzjoni ta' tiġijiet f'infushom, jiġri dak li nafu bħala t-tieġ, il-party, etc. Dak ma jistax isir għaliex events ma jistgħux isiru. Però li inti kollok tiġ fil-knisja jew inkella civil wedding, dak jista' jsir skont il-protokolli li hemm ukoll. Ftakru issa li minn ħadd ukoll jistgħu jsiru wkoll il-qudies u allura hemmhekk inti ħajkollok il-qudies li dawn ukoll ħajkunu qegħdin bil-protokolli li wkoll ħarġet il-kulja li kienu qegħdin f'konsultazzjoni wkoll magħna u nappellaw hekk ukoll kemm huwa importanti li kulħadd ikun jista' jieħu ħsieb u anke civil weddings ukoll hemm l-standards li wkoll kif jistgħu jsiru biex huma jkunu safe. Niftakru li jekk inti għandek a public place hemm ukoll il-miżuri tal-gathering li jridu jiġu segwiti. Jekk għandek post li huwa pubbliku ma jistax ikollok iżjed minn 2 persuni li jkunu qegħdin qrib ta' xulxin. U allura hemmhekk inti japplika. Fuq il-maskri. Iva, il-maskri għadhom bħalissa fil-post għaliex nafu li dawn huma effettivi. U aħna rridu nkomplu nsegwu wkoll x'ħad tkun is-sitwazzjoni meta inti persuna ikun vaccinated ukoll. Għax ftakar li jekk inti meta qegħdin nilbsu din il-maskla aħna nkun qegħdin nipproteġu lil persuni oħrajn li huma ikunu qegħdin qrib tagħhom. U allura huwa importanti li aħna għalissa nibqgħu nilbsu l-maskri. Malta today. Good afternoon, Professor Gauci. I have 2 questions. In light of the fact that Johnson & Johnson has paused its rollout in Europe, has this disturbed any of the timelines you are forecasting for reopening? And the second is, has there been any changes to the protocol when it comes to women giving birth and partners being able to be in the delivery room? Thank you. Aħna ftakru li aħna il-pjan li ħabbarna kien diġà fuq dak il-vaccines li aħna jkollna allokati u nkunu nafu meta huma ġejjin. Aħna għandna ammonti ta' vaccines li huma tal-Pfizer, tal-Moderna u huma tal-AstraZeneca li dik qegħdin ikunu biżżejjed biex aħna jkollna rollout plan ta' kif aħna diġà ħabbarna. Jekk eventwalment ikollna wkoll il-Johnson & Johnson din tkun tista' tħaffef iktar il-programm, jiġifieri dan mhux se tkun qiegħda żommna lura mill-programm ta' tilqim li aħna għandna diġà fil-post. U l-protokoll dwar id-deliveries ta' kif hemm l-isptar dan baqa' l-istess. One News. Nisallimlek Professur Gauci wara nofsinhar tajjeb hemm Portelli minn One News. Din il-ġimgħa kien irrapportat li l-vaċċin tal-Johnson & Johnson kif semmew il-kollegi qabli mhux se jkun qed jingħata issa f'pajjiżna u anke dwar l-aħħar żviluppi bl-AstraZeneca x'appell tagħmel lill-pubbliku hemm barra li jinsabu forsi xettiċi sabiex imorru jieħdu dan il-vaċċin li qed kif tisemmi inti qed jagħmel progress f'dan ir-rigward. U mistoqsija oħra dawk il-persuni qed jieħdu il-vaċċin u jiġu pożittivi għall-virus bħala awtoritajiet x'qed tinnutaw qed ikollhom l-istess sintomi bħal dawk li jaqbadhom il-virus qabel ma jieħdu l-vaċċin? Grazzi.
Żewġ mistoqsijiet importanti ħafna. L-ewwel nett kemm kulħadd ra x'ġara tul din il-pandemija u nafu li irnexxinna nikkontrollaw is-sitwazzjoni permezz ta' miżuri, però il-miżuri mhix xi ħaġa li inti hija l-ħajja tagħna tan-normal. U allura l-uniku mod li aħna nkun nistgħu issa nirritornaw għan-normal tagħna huwa li aħna jkollna l-popolazzjoni tagħna hemm laqma. U allura kull persuna ukoll għandu jkun qed jiġi fil-qudiem meta nibatulkom l-invit biex nistgħu intom tieħdu it-tilqima. Nafu kemm din it-tilqima qiegħda tippreveni minn imwiet ta' persuni u kemm persuni li jkollhom ukoll bżonn jidħlu l-isptar. L-evidenza hija ċara anke u Malta fejn in-numri tagħna huma żgħar diġà qegħdin naraw l-impatt. Jekk tħares lejn pajjiżi oħrajn diġà qegħdin jaraw impatt ukoll minħabba tilqim. U anke nafu kemm persuni li diġà ġew ħadu t-tilqima huma wkoll kienu kuntenti b'din it-tilqima, niftakru li kull mediċina jista' jkollha xi ftit side effects u imma importanti li dawn is-side effects li qegħdin naraw hemm ħafna minnhom li huma side effects li huma minimi ħafna li jekk inti tħares lejn x'jista' jiġrilek bil-COVID huma ħafna iktar gravi dawk il-komplikazzjonijiet li ħroqlek il-COVID milli dawn is-side effects li jista' jkollha dit tilqima. Allura nappella l kulħadd biex tiġi tieħdu din it-tilqima. L-impatt ukoll qiegħed jidher mhux biss fuq il-persuni li ma jidħlux l-isptar, imma anke fuq persuni li jekk dawn anke ħadu il-vaccines kemm huma jekk kienu esposti għal dan il-virus ukoll ma jkunux qed jinfettaw lilhom infushom. Infatti, il-ftit każijiet li kellna, ġifieri li qegħdin naraw li bl-ewwel doża biss kellna 0.9% ta' persuni li wara ħadu il-vaccine b'doża waħda reġgħu ġew pożittivi, però jekk tħares lejn dawn, il-maġġor parti tagħhom kienu bla sintomi. Diġà semmejt ukoll li kellna anke fid-djar tal-anzjani persuni li ġew pożittivi, però dawn ma kellhom l-ebda sintomi ta' xejn. Allura, anke jekk għandek dak il-ftit li nafu li inti m'għandekx 100% efficacy li jistgħu joħorġu pożittivi wara li ħadu l-vaccine, dawn l-impatt ħajkun minimu ħafna li dawn ma jkunlhomx l-ebda sintomi. Allura jekk tħarsu lejn dan kollu, qegħdin naraw li f'di sitwazzjoni tal-kontroll tal-COVID bħalissa kif qegħdin, nibqgħu mixin żewġ affarijiet in parallel. Il-miżuri li għandna fil-post u t-tilqim. Inħeġġeġ il kulħadd biex inkomplu nsegwu l-miżuri, noqogħdu attenti biex nipproteġu lil nfusna u lil dawk ta' madwarna b'responsabilità mingħand kulħadd u ejjew ħudu dan it-tilqim. Grazzi.